George De Giorgio, magħruf aħjar bħala iċ-Ċiniż, reġa' talab biex joħroġ mill-ħabs din id-darba biex jattendi għal festin ta' għeluq snin bintu. Żvelatu l-Gazzetta Times of Malta ftit tal-ġimgħat biss wara li id-direttur tal-ħabs Christopher Sigersma ħallih jattendi mumudija tal-familja u l-festin li segwa wara. De Giorgio, li flimkien ma' ħuħ Alfred qed jiskonta sentenza ta' 40 sena priġunerija wara li ammettew il-qatlu lil Daphne Caruana Galizia fl-2017, talab biex joħroġ mill-ħabs temporanjament biex jattendi festin ieħor. Il-Gazzetta żvelat li hu qed jitlob permess biex joħroġ satejn mill-ħabs fit-22 ta' Marzu sabiex jattendi għal dan il-festin li se jkun qed isir f'residenza fin-nofsinhar ta' Malta. Din l-aħbar saħansitra ġiet imxandra mill-European Centre for Press and Media Freedom kif ukoll mill-International Press Institute fejn insistew li l-awtoritajiet Maltin iridu jiżguraw u jiggarantixxu li De Giorgio ma jitrattax il-ħabs taqs li kieku kienet lukanda u joħroġ u jidħol x'in irid u jfettillu. Fil-waqt li saħqu li din it-talba hija assurda u tinsulenta l-intelligenza tal-poplu fil-waqt li appellaw lill-awtoritajiet sabiex din id-darba ma jaċċettawx it-talba.